ubwo Perezida Paul Kagame yaganiraga n'umunyamakuru wa Jeune Afrique yamubashije muri bimwe muri ibi ibibazo byagiraga biti inama y'i Dar es Salaam yasabye ko habaho ibiganiro hagati ya guverinoma ya Congo n'umutwe wa M23 ari narwo ruhande muhagazeho, ariko yanasabye ko havaho ingamba z'ubwirinzi ndetse mukanacyura ingabo zanyu, bivuze ko byemejwe ko ingabo zanyu ziri muri RDC. Ikindi kibazo Jeune Afrique yabajije ni ikigira kiti kuba ingabo z'u Rwanda ziri mu burasirazuba bwa RDC bifatwa nk'ukuri kudashidikanywaho n'umuryango w'abibumbye ndetse na hafi ya bose mu bafatanyabikorwa banyu barimo n'Ubushinwa, bose basaba ko izi ngabo zivayo. U Rwanda rwaba rwarahejwe ku rwego mpuzamahanga. Ikindi kibazo nacyo cyagiraga kiti ibihugu by'Ububiligi, Ubwongereza n'Ubudage byavuze ko guhagarika inkunga bigenera u Rwanda ndetse banatangaza ko bashobora gushyiraho ibihano. Mwabasubiza iki? Perezida Kagame yatanze igisubizo kigira kiti ibihugu bimwe bifite uruhare muri iki kibazo nk'Ababiligi n'Abadage bahoze ari abakoloni bari kudutera ubwoba bitwaje ibihano kuko ndi guharanira uburenganzira bwanjye, barumva ko bantera ubwoba. Byumvikane neza aho guhitamo hagati y'ibibangamira umutekano no gufatirwa ibihano, nafata intwaro nkahangana n'ibigamije kungirira nabi ntitaye ku bihano. Twanyuze mu bihe bigoye mu mwaka w'1994, ibyo bihe byaradukomereye. Icyo nababwira rero kiroroshye, ni iyi nkuru y'umugore nababwiye mu ijambo ryanjye mu kwibuka jenoside ku nshuro ya 30 mu mwaka wa 2024. Mbere yo kumwica, abicanyi bamusabye guhitamo urupfu yifuza. Igisubizo cye yabaciriye mu maso. Nyemerera tugaruke ku kiganiro kirekire ariko kitari na kirekire cyane Perezida Paul Kagame yagiranye n'ikinyamakuru Jeune Afrique. Mu gihe umwuka ukomeje kutamera neza hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo n'u Rwanda bitewe n'ibirego leta ya RDC ishinja u Rwanda by'uko ari rwo rugira uruhare mu bibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bw'icyo gihugu, nubwo u Rwanda rutahwemye kuvuga ko nta shingiro bifite. Mu kiganiro cyihariye yagiranye na Jeune Afrique, Perezida Kagame yagarutse ku bibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ibirego by'uko u Rwanda rufasha umutwe wa M23 n'ibijyanye n'abazana ibikangisho ko u Rwanda rushobora gufatirwa ibihano, ndetse no kuri Perezida Felix Tshisekedi wa RDC. Umunyamakuru wa Jeune Afrique yabajije Perezida ati waba waranyuzwe n'imyanzuro y'inama yahuje imiryango y'uturere iherutse kubera i Addis Abeba, i Dar es Salaam, hanyuma se waba utekereza ko guhagarika imirwano byasabwe n'abakuru b'ibihugu bizashyirwa mu bikorwa? Perezida Kagame ati kunyurwa yego, abitabiriye inama bareberaga hazaza, bemeranya ku ngingo zitanga icyizere. Ubu icyo twareba ni uburyo imyanzuro ishyirwa mu bikorwa by'umwihariko n'uruhande rwa Congo, cyane ko ari rwo rurebwa cyane kuri iyo ngingo. Nta mpamvu n'imwe yasobanura uko utitabira inama mu buryo bw'imbona nkubone kwa Perezida wa RDC Felix Tshisekedi. Ijoro ryabanje yari yahisemo kujya muri Chad gusaba ubufasha bw'igisirikare mbere yo kwitabira inama akoresha ikoranabuhanga. Ibyo bisobanuye imigambi ye. Kuri we igisubizo ni intambara, mu gihe abandi bashaka igisubizo kinyuze mu nzira y'amahoro. Jeune Afrique. Inama y'i Dar es Salaam yasabye ko haba ibiganiro hagati ya guverinoma ya Congo n'umutwe wa M23 ari narwo ruhande muhagazeho, ariko yanasabye ko havaho ingamba zanyu z'ubwirinzi ndetse mukanacyura ingabo zanyu, bivuze ko byemejwe ko ingabo zanyu ziri muri RDC. Perezida Paul Kagame ati ibi birego ahanini RDC n'ubwo ibirego u Rwanda, ikibazo kireba RDC, ni naho gikomoka, ni naho kiri. Kubitureba birumvikana ko hari ibitureba kandi uruhare rwacu tuzarukora nk'uko bigomba. Tumaze imyaka 30 dufite aho duhuriye n'iki kibazo. Kuva iki kibazo ubwacyo cyabaho, murabizi, muza amateka yose, si ngombwa ko nyasubiramo.
twagiranye amasezerano arenga 5 na guverinoma ya Kongo kuva muri 2007 ariko ntiyigeze yubahirizwa na RDC. Umutwe ufite ingengabitekerezo ya jenoside uracyahari. Dukwiriye gukomeza guceceka ntitugira icyo dukora. Kwitirira Urwanda ibibazo no guhisha ukuri kw'ibintu no gushaka guhindura amateka. Uwakorewe icyaha agahinduka umunyacyaha. Hanyuma rero hari uguhuzagurika no kutavugisha ukuri kw'ibihugu nk'Ububiligi bifite uruhare mu mateka y'iki kibazo. Guverinoma ya RDC yahaye ikaze abacanshuro nk'uko mwese mubizi baturutse he. Ni Burayi waba warigeze wumva igihugu na kimwe cy'Iburayi cyamagana igifite abaturage babigizemo uruhare na guverinoma yabahaye akazi? Nta na kimwe. Ariko bakomeza gusubiramo ko byose ari amakosa y'u Rwanda. Jean Afrique, hari ibyago by'uko aya makimbirane yakwira mu karere kose nk'uko Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagaragaje izo mpungenge ubwo yavugaga kuri iyi ngingo. Perezida asubiza ati ntabwo watinya umuriro kandi uri gukomeza kuwenyegeza. Icyo twakuye mu byavuzwe na Perezida w'u Burundi n'uwa RDC ni umugambi wo guhungabanya u Rwanda. Ni nabo batumye ibintu bigera aho bigeze, bahembera intambara. Banavuga ko bazakuraho guverinoma y'u Rwanda. Bo abarundi n'abayobozi ba Kongo nibo bashaka gukwiza aya makimbirane mu karere ashingiye ku moko, ku mitwe igendera ku ngengabitekerezo y'amoko n'izindi politike zitubaka. Ntago bumva ko nubangamira abantu bazashaka kwirwanaho. Mu by'ukuri ntabwo nzi icyo ibi bihugu bibiri bishaka kugeraho, ariko ntekereza ko mu buryo bumwe cyangwa ubundi ukuri kuzatsinda. Bakwiriye guhaguruka bagakemura ibibazo bya nyabyo. Umunyamakuru wa Jean Afrique yongera kubaza ati ikiri ukuri nuko u Rwanda rufitiye impuhwe M23 kandi rushyigikiye umutwe. Kubera iki? Perezida Paul Kagame amusubiza ati mbere na mbere mfitiye impuhwe u Rwanda, igihugu cyanjye kisanga muri ibi bibazo biterwa n'abaturanyi badashyira mu gaciro n'abandi bantu batiza umurindi amakimbirane bibereye kure. Naba mfitiye M23 impuhwe? Yego, shingiye ku bihamya n'ibimenyetso. Uyu mutwe urengera abantu benshi bamaze igihe bacunaguzwa, bicwa, bameneshejwe, bakaba impunzi. Dufite ibihumbi by'impunzi zatanga ubuhamya bw'ibyo. Niba aba bantu bagirirwa nabi nuko bafitanye isano n'u Rwanda. Abagize M23 bashinjwa ko ari abatutsi, barashaka kubirukana ngo bajye mu Rwanda kandi si u Rwanda rwabagejeje muri Kongo, kandi ni amateka y'ubukoloni no gukata imipaka y'ibihugu. Iyi politike mbi yazanywe na guverinoma ya RDC igamije guheza igice kimwe cy'abaturage ba Kongo ishingiye ku nkomoko yabo. Hanyuma nukubera iki ntagirira impuhwe abo bantu? Mwahitamo ko nifatanya na guverinoma ya Kinshasa kandi ariyo muzi w'iki kibazo, kubw'abajenosideri FDLR, kubw'awazalendo yashyizweho na guverinoma ya Kongo kugira ngo ikore ubwicanyi bushingiye ku moko, cyangwa se kubw'ubuyobozi bw'u Burundi bwinjiye muri aya makimbirane bufite intego imwe yo gushyigikira bagenzi babo b'abanyekongo mu mugambi wabo w'ubwicanyi no kurimbura abo bantu. Ikibazo nk'iki cyabayeho muri 2012 na 2013. Kubera iki nyuma y'imyaka 10 iki kibazo kigihari? Kuki kitakemuwe kare kose? Ibi nibyo bibazo byo kwibaza. Umunyamakuru wa Jean Afrique yongeye arabaza ati niba M23 yigizwe n'abanyekongo, kubera iki mutareka ngo abanyekongo bikemurire iki kibazo? Perezida Kagame asubiza ati ikibazo kiza, ariko nahabo kugira ngo babigusubize. Kubera iki baremye iki kibazo kandi kubera iki bagikomeje kurusha uko cyahoze? Ikindi kibazo ni FDLR. Kubera iki iki kintu kigamije inabi kikiriho? Kandi se kubera iki kigikoreshwa mu kurwanya u Rwanda? Aba bantu baramutse bacecetse ntibagaruke mu Rwanda kuturwanya, ntabwo nahangayika. Abanyekongo nta kibazo bagira cyo kubana n'aba bantu bakoze ibyo bakoreye mu gihugu cyabo, ariko
ntabwo nakwemera ko abantu nk'aba bakoreshwa na leta ya RDC mu gihe Loni irebera. Dufite inshingano zo kwiyitaho. Abanyarwanda barababaye bihagije. Umunyamakuru wa Jeune Afrique yongeye arabaza ati ese ikibazo cya FDLR ntikiri gukemurirwa muri ibi bitero biri gukorwa? Perezida Paul Kagame asubiza ati oya, baracyahari. Bamwe barahunze, abandi berekeje mu majyepfo aho bari kwisuganyiriza. Bakurikiye ingabo z'u Burundi bava i Goma bajya i Bukavu. Umunyamakuru wa Jeune Afrique yongeye kubaza ati FDLR yaba ikiri ikibazo ku Rwanda? Perezida Kagame asubiza ati yego rwose, kuba kibishidikanyaho. Ndabamenyesha ko Loni ifite imirundo ya raporo n'ibimenyetso bigaragaza ko bakiriho. Baracyafite ya ngengabitekerezo kandi baracyarota kugaruka mu Rwanda bagasubiramo ibyo bakoze 1994 bungukiye mu cyuho cyose cy'imiyoborere mu burasirazuba bwa Kongo babayeyo. Ndibuka ikiganiro nagiranye na Perezida Tshisekedi kuri iyi ngingo. Yavuze ko FDLR ari imyumvire. Namubaje niba azuko muri icyo gice cy'igihugu cye aba bantu bahagenzura, bakusanya imisoro, bacukura amabuye y'agaciro, bahinga, kandi ko bahifashisha nk'ikigo baturukamo batera u Rwanda. Mu Gushyingo 2019 itsinda rya FDLR ryinjiye mu majyaruguru y'u Rwanda riturutse muri Kongo, byishe abasivile mbere yo gusubirayo. Muri 2022 barashe ku butaka bwacu inshuro 3 bakoresheje imbunda ziremereye batijwe n'ingabo za Kongo. Izi ni ingero. Umunyamakuru wa Jeune Afrique yongeye arabaza ati M23 na AFC bafite abanyamuryango bafite gahunda ya politike igaragara, gukura Felix Tshisekedi ku butegetsi. Ushyigikiye iyi ntego? Perezida Kagame asubiza ati nshobora kumva icyo bari kugaragaza. Dufitanye ikibazo na leta ya Kongo mu by'ukuri itaratowe, haba ku nshuro ya mbere n'iya kabiri, kandi ifite gusa umugambi wo gutoteza abaturage, guteza akavuyo, kurushaho no kwigwizaho byose. Imitungo yose muri iki gihugu itwarwa n'itsinda rito ry'abantu, ridatwara byose gusa, ahubwo rinarwanya abandi baturage basigaye, miliyoni 20 z'abaturage. Uko bimeze, umuntu nahaguruka akabarwanya, kubera iki nabigiramo ikibazo? Abantu bo muri Kongo basaba ko uburenganzira bwabo bwubahirizwa, baharanira icyiza, bakanenga abari ku butegetsi, bakibaza uko bagiyeho, niba bakwiye kugumaho. Nubwo uyu mutwe uri mukuri, ntabwo bindeba ku buryo navuga ko mushyigikiye, kandi sinabasunikira gukora impinduka uko baba bafite impamvu kose. Jeune Afrique yongeye arabaza iti Perezida wa Angola Joao Lorenzo usanzwe ari umuhuza washyizweho n'umuryango wa Afrika yunze ubumwe, yari yiteguye inama ibahuza na Perezida Felix Tshisekedi mu Kuboza i Rwanda. Perezida wa RDC yagiyeyo, ariko wowe ntiwajyayo, kubera iki? Perezida Paul Kagame asubiza ati kubera impamvu nakubwiye, sinjya gusuhuzanya no gufata amafoto. Twagombaga guhurira i Rwanda tugasinya amasezerano yari yateguwe n'abaminisitiri bacu n'abatekinisiye. Ntabwo twari tugiye kuganira. Ayo masezerano rero ntabwo yumvikanyweho kubera ko Kinshasa yanze gushyiramo ibibazo by'ingenzi byakabaye biri no mu nshingano zayo. Jeune Afrique ibaza nanone ibitero bya M23 ku mujyi wa Goma byahitanye abarenga 3,000. Haba hari uruhare rw'u Rwanda muri ibyo? Perezida Paul Kagame asubiza ati nta na rimwe. Ingamba twashyizeho n'iz'ubwirinzi gusa. Ku rundi ruhande, umubare munini w'abahitanywe n'imirwano bari abasirikare ba FARDC, abarwanyi ba FDLR ndetse n'imitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo bafatanya ku rugamba. Umubare wa civile baguye mu ntambara ubarirwa muri 500. Nk'ibisanzwe ahantu hose hari amakimbirane, kubw'ibyago abasivile bisanga bagizweho ingaruka, ariko biragora kumenya nta gushidikanya uwagize uruhare muri izo mfu. Hanyuma kuki mwashaka kugereka ku bandi, ku Rwanda cyangwa undi wese icyaha cyo kwica
abari bahanganye. Umunyamakuru wa Jeune Afrique yongeye arabaza ati kuba ingabo z'u Rwanda ziri mu burasirazuba bwa RDC bifatwa nk'ukuri kudashidikanywaho n'umuryango w'abibumbye ndetse na hafi ya bose mu bafatanyabikorwa banyu barimo n'Abashinwa, bose basaba ko izi ngabo zivayo. U Rwanda rwaba rwarahejwe ku rwego mpuzamahanga? Perezida Paul Kagame asubiza ati ruhezwa mu biki, kubera izihe mpamvu? Ntabwo mbitekereza. Nibyo bifatwa nkaho nta shiti ingabo z'u Rwanda ziriyo, ariko FDLR iteye inkeke ku mutekano w'u Rwanda, rutewe inkeke n'abacanshuro hamwe n'ubushotoranyi bukorwa na Felix Tshisekedi n'u Burundi. Ku Karubanda nabyo birigaragaza. Aba bantu batunenga birengagije ibitubangamiye bari barihe mu myaka 30 ishize ngo bakemure iki kibazo? Bakoraga iki ngo babuze guverinoma ya Kongo gukomeza gucunaguza abaturage bayo no gukoresha abarwanyi bakoze jenoside mu kwibasira u Rwanda? Umunyamakuru wa Jeune Afrique yongeye arabaza ati ibihugu by'Ububirigi, Ubwongereza n'Ubudage byavuze ku guhagarika inkunga bigenera u Rwanda ndetse banatangaza ko bashobora gushyiraho ibihano. Mwabisubiza iki? Perezida Paul Kagame ati ibihugu bimwe bifite uruhare muri iki kibazo nk'Ububirigi n'Abadage bahoze ari abakoloni bari kudutera ubwoba bitwaje ibihano kuko ndi guharanira uburenganzira bwanjye. Barumva ko bantera ubwoba? Byumvikane neza, aho guhitamo hagati y'ibangamira umutekano no gufatirwa ibihano, nafata intwaro nkangana n'ibigamije kungirira nabi ntitaye ku bihano. Twanyuze mu bihe bigoye 1994, ibyo bihe byaradukomereye. Icyo nababwira rero kiroroshye, ni ya nkuru y'umugore nababwiye mu ijambo ryanjye mu kwibuka jenoside ku nshuro ya 30 muri 2024. Mbere yo kumwica, abicanyi bamusabye guhitamo urupfu yifuza. Igisubizo cye yabaciriye mu maso. Jeune Afrique yongeye arabaza iti muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubutegetsi bwa Biden bwakunze gutunga gatoki u Rwanda ku bufasha ruhaye mu M23. Ubutegetsi bwa Trump mubona buzagira imyitwarire itandukanye kuri mwe? Perezida Paul Kagame asubiza ati ntabwo mbizi, ntabwo nizeye ko umunsi umwe umuntu azabona ibintu uko biri. Ahari ubuyobozi bwa Trump buzabibona uko. Niteze ko ibintu byinshi bizahinduka ugereranyije ubuyobozi bucyuye igihe n'uburiho, kandi ibyinshi bigahinduka byiza harimo nibitureba. Jeune Afrique yongera arabaza iti ni gute Afrika ikwiye kwitwara nyuma ihagarikwa ry'inkunga za Amerika no gusesa ikigo cyayitangaga cya USAID? Perezida Paul Kagame asubiza ati hari urugendo rwo gusuzuma no gusesa mu nzego zitandukanye no mu bigo. Impamvu zabyo zarasobanuwe kandi zirumvikana. Muzaho mpagaze kubijyanye n'inkunga nabisobanuye igihe kinini, ariko tugomba kwemera ko aya mafaranga yatangwaga akanyerezwa agakoreshwa n'abantu mu nyungu zabo. Iyo nkunga igeze mu bihugu zigabanwa hagati y'abazitanga n'abari ku butegetsi, nke cyane nizo zigera ku bazikeneye. Ntidukeneye inkunga zidakemura ibibazo mu buryo burambye, dukeneye inkunga zifasha abantu kwiteza imbere. Umunyamakuru wa Jeune Afrique yongeye arabaza ati amavugurura mu muryango wa Afrika yunze ubumwe yari umushinga washyizwemo imbaraga mu myaka 5, ariko ntabwo yatanze umusaruro. Ni intege nke zabayeho ku ruhande rw'abakuru b'ibihugu? Perezida Paul Kagame asubiza ati cyane rwose, nitwe bireba. Natoranyijwe kugira ngo nyobore ayo mavugurura, nkuriza hamwe itsinda ry'inzobere, hanyuma dushyikiriza aba bakuru b'ibihugu amavugurura akenewe mu nzego zose. Twemeranyije ku by'ingenzi. Mu gihe cyo gushyira mu bikorwa nibwo ibibazo byatangiye kugaragara. Abari bateraniye mu nama babyemeye, batangiye gukora mu buryo butandukanye n'ubwemeranyijwe. None ninde wo kubibazwa utari twebwe ubwacu? Hari ikintu kitari cyo kuri twe abanyafurika rwose. Dukwiye kubyemera tudaciye ku ruhande. Ntibikwiye kwemera ikintu ko uzagishyira mu bikorwa hanyuma ngo hakorwe ibinyuranye, hanyuma ibi bikisubiramo inshuro zitabarika, bigakorwa n'abantu bamwe
ntabwo nzi uko byakemuka ariko ni ikibazo gikomeye. Jeune Afrique yongera abaza iti niki mwiteze kuri manda ya Perezida Lorenzo ku buyobozi bw'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Perezida Kagame ati ntekereza ko azagerageza gukora ibishoboka byose. Mwifurije amahirwe masa. Niteze ibyiza kugeza igihe hagaragaye ibinyuranye n'ibyo. Uko azakorana natwe cyane niko tuzamushyigikira.